اما و بخیر چهارشنبه و بخیر بینرین چارپل مدیا پیشیا کم دست به برنامه خود کن دوی هفته داویه دا هرچند وقتی وان تاریخی وان جودا بنجی چند بویرین که دیروکا کردستان رودانه ام پیشی ریزه لوان بگیرن شهید علی شیر گلیه زیلان قطیاما گلیه زیلان رحمتي دكتور قاسم لو وجلادة علي بدر خان ام بريس وبجرنجي ببيرتين بنارن شاربل مديا ناوي برنامج من چهارشنبه بخيره چما چهارشنبه بخير دهر اوله كده دهر نتوه كده دهر دناوه هر گله كده روجه كوانه مقدس روجه كوانه هجه هيه ای کرداجی بقاسی دیروکی روزا چهارشنبه روزاوان مقدسه روزاوان هجایه که بس او روز هفراد بیجن چهارشنبه و بخیر من نبیستی که بیجن اینیا و بخیر یا چتکی ده جبویجی نوی برنامه من چهارشنبه و بخیره هر با من میوان من دیتا که کسبن که کسین به سالانه به 10 سالانه ده تکوشینا آزادیا کردستان دا جی گرتنه کار کرنه کتنه رابونه زندان دینه حبس دینه و جیانه لی او هیزا هشمندیا آزادیه وسا کریه که اوانا حتی داوی عمری خوشی دوی وارده کار کرنه و کار بکنجی میوان من ایرو رزدار یک جوان کسایه زناری خامویه و امی بهوران هالور البته رزدار زنار خامو ناز بکن رزدار خامو بخواه خلقی ویران شهریه و لوی بیه لوی مزم بیه لوی تبتی کوشینه بیه لوی جیه حتی دمکی دریش البته تدا دائمی پرسی جیب کن هنک تشتنه کم به هفره باخفن و پشتی ویجی در بازی اوروپا بیه آتیه سویدی دیجی آن هم دبیجن ریزدار زناری خاموت بخیر هاتی و هم گلک سپاس کن کت اوی ما قبول کریه دعوتا ما قبول کریه و تاتی برنامه ما تو بخیر هاتی و پیشی دپرسم تو دکاری بکرتایی جبچوکتیا خواه یا جی وقتی که تاوی شورشی بوی بحثا هم بکی گلک سپاس جبوه پروگرامه و هیجا و از دعوت کرم و امکان دامن که ام اینکه صحبت بکن و لسر جیان و خواتا خو بورا و اینکه صحبت بکن بیر باوری خو بیجن گهدار گهداریت کن بزانبن ای من ناس ناکن من ناس بکن و خواتا منو دبی چرچوه دا می صحبتکی بکن نشف بری از ویا دست به وان پرسانا بکم یا جی دست به برسی و پرسا و بدم او امکانه که ایرو دنیا تکنیک چه بوی انسان بکارتینن هنک والا او امکان پیدا کرن و امجین جوه او امکانانا سوده بگرن و بکار بیرن تشتکی پر باشه حواله که او امکان پیدا کرن و او امکان پیشکشی پاکه کرنه و به چارپل مدیا و واشانه دوشین کاره که پر باشه از وان بدرو جان پیروز دکم سپاس وقتا جیگو از جویران شعرمه و حتی 30 سالی خوشی از لویران شعر جیا و پشتی 30 سالی از سالان درکتم در وحشته ایده و دوره از برای چوم آلمانیا دوره از هاتم سوید و او 40 سال
ژیانا من ku ez ji heştê û virda li Swêd dijîm li Swêdim. Yani ez niha heftê salî me 30 salê min li Kurdistanê derwas bû, lê ev 40 salê min jî li Xerîbiyê li Sirgûnê derwas bû. û heta 2010 ez nikanîbûm vegeriyama welêt, lê piştî 2010 ew doza min ket mirî zeman bû, piştî 30 sal mehkumiyet ez vegeriyam welêt û heta niha ez 5-6 jara çûm welêt hatim û ez niha jî li Swêd dijîm. belê rêzdar Zinarê Xamo, bi qasê ku ez dizanim te mekteb nexwendiye li welat. Mekteba ku xelk behs dike dibistan te nexwendiye û wisa biye ku tu xwe hînê xwendin û nivîsînê bûyî û bi tevbûna têkoşîna azadiyê tu bûyî rêberê xortan ciwanan ku te pêşengiya wan kiriye. Eva çawa bû? Çawa diqemî? Rast yani di zaroktiya min da yani tesadüfek şertê minî ku ez biçim mektebê çê nebû ji ber ku di wan salan de salê zaroktiya min da çaxa 6-7 salî bûm, bavê min nelmal bû li Sûriyê hat girtin û demek du çend salên dirêj li wira li Helebê di hevsê de bû û ez jî nixurê diya xwe bûm. Em sê zarok bûn, ez û birakî min û xwayekî min bû. Ez mecbûr bûm, ez salên 7 salî bûm, 9 salî bûm wan salana de ez mecbûr bûm bixebitim. Lema jî îmkana min ku ez biçim mektebê tunebû, lê ji ber ku ez neçûm mektebê û nikanî bixwenda hesretek mezin bi min re çêbû. Hesretekê û hezkirinek mezin li hember xwendinê û nivîsandinê bi min re çêbû. Her çiqa ez nikanîbim biçema mektebê jî min kitêbên hevalê min a çawa mekteb sinifekê derbasî sinifekê dibûn, min top dikirin yekcana 3-4 kitêbên em bêjin sinifa yekê dudiya min ji wan top dikirim danî min ser wan ez dixebitîm û ez xwe bi xwe fêr bûm xwendin û nivîsandinê. Bi vî hawî min xwendina xwe bi pêş xistî, yanî bi xwe ji ber wê hezkirina minî ji xwendinê hebû ez nikanîm biçiyam mektebê, ez dixebitîm, ez li ba qondereçî dixebitîm û wekî dijî dibe min kar marê dijî dikir yekcarna min kesteneçê dikirim difrot, min dendik difrot, yekcaran bûz muzava bûzê difrot. Yani di jiyanê de gelek karên ku ez zaroktiya xwe de pê mijûl bûm ji ber ku bavê min nelmalê bû, girtî bû û havînan jî buhara jî em diçûn gund ez û diya xwe wan pezê doşane danîn û ew li gund bûn ez li bajêr bûm ez dixebitîm. Lê ji ber ku ez neçûm mektebê hezkirinek min ji telebar re, ji xwendinê re, ji kitêba re hebû û dûra çaxa îmkanê min çêbû min kitêb kirîn, min gelek kitêb dikirî, min rojname dikirî, min kovar dikirî û min dixwend û hevalê min jî yani hema giş telebe bûn, yani destpêkê diçûn mekteba destpêkê û lîseyê û dûra üniversitê jî. Lê ev bû sebeb ku ez tim di nav tevgera xorta de bim û bi xortan re bidûm bistînim, hevalê min xort bûn, telebe bûn û ji ber ku min dixwend em bêjin ez di nav wan de merivekî zane bûm, yanî li gor şertê wê demê û ji alî malbatî jî ji ber ku bavê min merivekî kurdperwer bû, kurdçî bû. Mesela navê birê min yek Berzan e em bêjin, yani bavê min ew tesîra malbatê û bavê min û mîvanên dihatin û giş Kurd bûn û bi feqe bûn, em bêjin bi Kurdî distiran û ev bi min re bû ji destpêkên çaxa zarok bûm hezkirinek li hember Kurdî û axaftina Kurdî û zimanê Kurdî
از گلکی باش فێر بووم تێکلیام پێڕەچێ بوو هەم تێکلیام بگوندرە هەبوو چاوا دیام بوهاران دچوو حتا پاییزێ لە گوند بوو ez carna diçûm û him jî çûyîn hatina mîvanên me û tesîra dûra bavê min bû ku ez ji zaroktiya xwe de bibim merivekî nasyonalîst yani ez min ji Kurdî û ji stranên Kurdî û ji nivîsên Kurdî min hez dikir. Bes mamoste ez qasî ku ez zanim min lêkolîn kiriye bavê te endamê tîpê bû. Rast e. Bavê min di salên şiyesî de çawa tîp çêbû bavê min yek ji wan kesa bû ku tîp li wêran şarê vekir ew hinek rismê me jî hene Mehmet Alî Aybaratî wêran şarê Çetin Altan hatî rismê bavê min û Çetin Altan bi hev re hene. Bavê min serokê partiyê bû û çend du sê cara bûn namzetê parlamentoyê namzetê belediyê namzetê îl encûmenê û bû îl encûmen jî em bêjin. Lema ew di dema propaganda û ew ê de yani ez în 15-16 salî bûm tesîra ez ketim nav siyasetê jî bi vî awî. Yani destpêka jiyana min ya siyasî pir zû dest pê kir yani ji ber tesîra malbata min û bavê min û têkiliya min û hevalê min xort ez zû ketim nav tevgera Kurd ya netewî. Belê ew yani endamtiya bavê te û tîpê û ketina te nav hereketa Kurdî navbera we hevdiya da nakokî dernedixist ê siyasî. Na bavê min yani Kurdên wê demê di nav tîpê de bûn yani tabii ez sivik bûm wê çaxê em bêjin ez 15-16 salî bûm. Yani insanên Kurdperwer bûn, insanên netewî bûn, insanê Kurdçî bûn em bêjin. Lê dixwestin bi hawakî em bêjin feydê ji tîpê bibînin. Lema bavê min bi xwe yekî em bêjin ji wê dozê hat girtin bavê min ya yekî Kurdperwer bû yekî Kurdçî bû. Yani ji ewa min neaciz bû tu carî fikirê bileks fikirê wî siyasî tesîr li min jî kir em bêjin ez jî bibim însanekî Kurdperwer û nasyonalîst û zû têkevin nav tevgera Kurd ya netewî ya din ez tu carî min ji tevgerên çepên Tirk hez nekir ez tu carî nêzîkî wan nebûm min tu carî sempatî nîşanî wan neda ji destpêkê de yani ez tim însanekî di nav tevgera Kurd ya netewî de bûm em bêjin. Çer dedeqeda wan çêbûn ez bi wan re bûm. Dûre dedeqeda me çêbû ez ketim nav dedeqedê partiya me em bêjin salên heftê û pênc heftê û şeşa da piştî ev derket çet partî çêbû ez ketim nav partiyê û min xebata xwe domand yani. Duî navbenî de têkiliya te û Doktor Şivan çêbû ya çênebû we hev dêt ya jî tu tesîrek wî jî taybetî li ser te çêbû? Na min Şivan nedî ji ber ku Şivan gelkî çend sala pêş salên şês û niha de çûyî û salê hefteyê de şehîd ketî. Ketina min ê nav partiyê piştî heftê û pêncayê piştî efa giştî em bêjin çaxa heval ji hevsê derketin û hevalên Doktor Şivan ji nûve de partî re organîze kirin partî çêkirin û ez yek ji endamê wanî pêşî bûm li Rihayê ez bûm endamê komîta herêmî yani bi Tirkî jê digotin bölge komîtesî ez endamê herêmî bûm û ez rehmetî Ahmed Qarlî û Eyüp Uzun û hevalekî me yî din Şêxmûs me bi hev re kar dikir. û ez yani di salên heftê û pêncê de çer partî çêbû û dûre me dedeqede çêkir heftê û hefta de lê ez wek endamekî ez berê endamê partiyê bûm lê ez ketim nav dedeqedeyê jî em bêjin ez bûm dûr de jî ez ketim komîta giştî. Wêran şerê Komer jî vekir bû. Erê çawa me li wêran şerê Komer vekir û
او الاسكندروني ما كومل فكر الرهاية ما فكر قزلت بهبو يعني لقلق جيا ام بربرسيار وندشون دقريان بقاسك وعز زانم ياج بقاسكم ازك بيشنجيا خورتا تذكر ناف كومالي بله لويران شعري انه ها لويران شعري تشتكي بالكيشه ام بيجن تو كسي كبري من يعني مرفين دكتور شوان ياجي اي تفقرا دادا قدا تنبو از مرفي بيشيمه لويران شعري بومه هوالي وان بومه هوالي دكتور شوان بومه هوالي دادا قدا ولويران شعري خبتي مه همو هوالين لوي دري كتن ناف تفقرا بارتيه ودادا قدا قش بكدو خباطة منه يعني يكي بري من تنبوية ام بيجن لي وك تبيسكا بريغو مجبيك لازبيجم نافي دكتور شوان يعني شاها مرف دبهيست تسيركي برمزن الإنسان الخورتا ذكر حيرانياك برمزن لهمبري ويهبو يعني حوالتيا حوالين دكتور شوان حوالتيا حوالي محترم بيشملي بطيبة دكتور شوان جمرف رح فخرك بسر بلندياك بو يعني لما جي تسيرا نافي وان لسر خورتا پر بو يعني هرشقا خورتا وندي بوجي ليه نافي وان خباتا وان بو ميراتك مزن لبيخو هشتبو وهوالي وان لسروي ميراتي رونشتن و اف ميرات خورتر كرون پشتتر برن يعني بله از باورد که مخنج و رخستنین دن یاجی پارتین دن تفگرن دن چه کرده چه ترکا لویران شهری هبون و زاف بونجی او کولانا کوملاوت ایدا بو لدرسم گوتن پالاورا میدانی و لوارتو گوتن نزانم چه میدانی ایواجی ناوی کولانی که هون تیدا بون گوتن موسکووا زعدا موسکووا راسته اجا آلیکی و تیکو کوملیوان لوی هبون یاجی تیکا پملت کوملیوان هبون آلیکی جی اکاواجی هبون اوانا ماویشت بون هونجی او كاكي دمبون وشوت كاربولوي اري نوع لويران شعري وك تفجر وك انسان تفجر ما قالكي خرطبو بالسدان ام بيجن اندامي ما هبون وجرانيا ما شكام شيء بحزار انسان ما توب ذكر كمالا ما هبو ما اوتيلك ام پر خرطبو بون ما اوتيلك ما كريكر وما كر كومال بنوي قحوه بو او جعدا كتب جعدا موسكواي جبركو ام سوفيتشي بون مع الاسف جمارة دقون كومالا موسكوا يعني هفالي ماكشلوي قحوه رو دونشتن كومالا ما بون ونافي جعديج اللي داني بون اري نافي جعديج اللي داني بون ايجار لويران شعري بي ما هفالين كوا هبون كومالك وانجي كومالك فكر هوالي تيكو فرد هبون لكومالي وان تنبون هوالك رزقاري هبون وكيده مثلا özgürlük ya azadi tünebun rexstenin çepin Türk tünebun ya kim ya cana mamostay Türk dahatin vakta töbdere bu navivan hebun le vakt tevger embejin çepin Türk rexstenin wan komale wan tünebun tane embun u kawa hebu u ha apoji hebun yewanji ne komale bun ferd bun şahs bun قحوه کوانه بود شو بهتر لوی قحوه رو دونشتن نابین همه هلبت نباش بود وچاقه تشتکی شاش بود جه نزانیا مبو یعنی تو سببه که ام خورتن کرد ام و دمه هدف ما گشا کرد و کردستان بو سرخبونا کردستان بو ام بیجن ام رابن
هفخن هفد بکوژن جمهوریتی هفکتو سببک تو نبو لی جبر نزانیا ما جبر خورتانیا ما جبر به تجربتیا ما نابینا ما و کاوا و نابینا ما و اپوجیا نابینا ما و کاوا نخوش بود و پروبلم درنه کده بهتر نابینا ما و اپوجیا نباش و تیکو نراحت بون انسان وانی و داری هنه که انسان نراحت بون تشخله درکت شرمر درکت جاره که لوید شته نخوش چه بون وكده هزيدة تنبون ل هري خرط أم بون يعني لو دري خدي هز بون خدي إمكان بون هوالي ما قال كي خرط بون يعني لو دري بله ما مستشبو سبب تكتج ويران شهري دركتية ولاتي خاصة حسدكي أو هستو أو هالوست أو هشمندي بو كو دب بالصالات ناف تبقرا بوي إمكاني خد ناف تبقرا آزادي داتا كارت كر بو سبب كو تجوي دركبي يمن از سال 1979 ما 12 باور کم 19 بو چی بو از ولی درکتم به وظیفه که از بچما آلمانیای لوی دری گلک همشریه می ازدی جواران شعری هبون لوی دری من کمپانیا وکر جبو دادقده جبو حوالا و از وگریام یعنی از چوم آلمانیای لوی دری ما بریویا لسر من چند متینگا از متینگا مردین پیوی بوم لوران شعری از هاتبوم گرتن هاتبوم بردان از پیوی بوم ما متینگ چیکر بو چند دوز دعوی من هبون در محکمه ده و چه از آلمانیای بوم بریو که از وگرم بریارا گرتن من درکت حوالی ما سعید آی دومش تلفنی میکرد گفت نها و نگره وای دو اواد گرتناتا درکتی بمینه حالا دماکه و دوره ما حوالا بریار گرت که ما کنگره پارتیه چکرا و از بچیاما لبنانه از جبر کنک عربی هم مجی هبو از لبنانه بوما نونر پارتیه و دوره ضربه پشتی حشته هات شو داوی هفته و نه بو ما 11 روز ما بو حشته چه بو ایجار از نکانی بو جاوی درکتاما ج آلمانیای او شش مه وی اوام قدیا از نکانی تبلو یا ما حوالا گوتن جبو کتو کانی بی بگری و هری ولاتا هری دانمارکای حوالی مال دانمارکای هبون آلمانیا السويد هندري دن هبون جبوتو كانوا هاري وري باسابورت جمر لازم بو قوتن وري للسويد ناف سي 4 مهاده تي باسابورت بغري ودوره تي هر بغري بفينيتي اج المانيا حواله از انيم بقاچاغي دس دانماركا ونورويتش واز انيم سويد من السويد تجاكر مها تموزي بو از باوردكم وهين مساعدة من درنا كتبوا ضربة عسكرية تشيبو حشتي أري دونزيلوني تشيبو وهم بوياوي لفي دريمان يعني يعني دركتنا مني درفة نجو از هرم لدرفة بمين منيتك مني ورتنا بو بوظيفة كأجوم ودور أزي بتشما بيرودة أو جينبو ودور ام هاتن قدر ام آنین بفراوه درخستن يعني خربو حسرتا 30 سالي كنت ناكاري جاردم بزفري ولات اري يعني جبالكم مثلا 30 سالي الويران شعري بويارك دنابينا هن هوالي مو تيكو دا تشيبو ولوران بوياري نخوش تشيبون وجار حق مدى دوزا مؤبته دعوة جويات فكرين والمهاد ازنك عن فكرياما جبونا مهوري زمانية مؤبته جي 30 سال بو از 30 سالي از محكومة از نكاني بچاما بسر گورا باوی خو باوی موفات کرد گلک کسین دوستو حوالی من نیزی موفات کردن اره لما پشتی 2010 او 2000 من کت مهوری زمان بو و از لگریم
بله لأوروبا جي للسويد جي دي ساتو نسا كني تهر بوي هستي بوي الوستي تكاربا دوبان ده حيشتي ده چرز هاتم لوی داره در حال ما رادیو که کردی وکر دورا و چغه لوی داره آرمانش حوالا کرد رادیو بنوه کرد رادیو اره دنگ آرمانجی بلکی ناوی رادیو ما دنگ آرمانجی بو بقاسي كم بخوند في كرديا راديو باشا كولتور وشاندو نزانم تبيجه دبي والله يعني حافظة من بلكي يعني مش راش بكي يعني آخر ما شهر هاد ما هين حفتا بيشي بو ما دس بالراديو كير از يك سبيكيري ويبوم و جبرك لفرا هوالا روجنامه آرمانج در دخستن و ما دست بكرديا من پر باش بو اره من ننویسانده بو لی ام بیجن خوندن و نویساندن هم باش بو و از او 4-5 ماه از آلمانیا ما بوم او 6 ماه از آلمانیا ما بوم از سر کردی گلک خبرتیم يعني من مثلا حوار دا برخو من نویس مقاله بمقاله مد نویسان جبونا که از راست نویس فیر ببم املای فیر ببم ام بیجن مرو چاواد نویسینه جبر کل کردستان اره تشت ثوره آزادی کتبو دستیم یا جگر خوین خونده بو لی ام بیجن نویساندن امنی کردی نباش بو تیریج در کتبو بس لآلمانیا من او نویس آخو خوندن و نویساندن هم پیشتر خصم در آلمانجا در نویسانجی و چاقه چند نویسی ما از این لآلمانیا بو من دست بکر من نویسان و چرا ذاتم سوید از کتم رداکسیون آلمانجی و من هم بالتركي نویسان همشي بكردي لفراس بارانتيزا كيفكم تشتكي ببيجم فرمو از يك جوان كسام كو از قالكي لدجي نويسي تركيمي اخافتنا تركيمي ام بيجن بل قال كس وصباور دكن از قد بتركي نظام از نكانم نظام بايفم بتركي نظام نفسي نوساي يعني از بتركي جي بارزانم واز من نويسان ديجي من قالك دا ارمانجي دجي نويسان دي وداري دجي من نويسان دي لي اف تركيا مقوتي يعني تاني يعني جبو تركاي روجك مناسبات شيء ام بيجي حوجه بمرف كارتين لكردي بكردي زانب التجاري بيروك برنسيب از نب تركي دي بايفم ونجي جرى دنفيسينم لي از تركي زانم وزانم بنفيسيمجي ومنفيسانجي قال نفيسي من هي نفيسي مني بتركي هنا بلكي هذا درخمان بلكي نجي كتابه كجي هي يعني من بري صارين حشتي ده من بتركي نویسانی يعني هم دا آرمانجه ده هم جد هم دريدن دا من نویسانه بتركي نویسیت دا آرمانجه ده و رداکسیون آرمانجه ای بربانگه هیوی هیلین و نت کرده دا باورد کم دوان دارد تو زاو اکتیف بوی راسته از یک در رداکسیون نت کرده ده بوم در رداکسیون آرمانجه ده بوم در رداکسیون بربانگه ده بوم و کووارین دجی وک نو دم و هنا کووارین دجی من نویساندیه یعنی گلک نویسیه من هنه از یک جوان کسامه اف 40 سالن يعني شرقي از وليد دركتم 1900 بقرا حيشتي وفردا اف 40 سالة بينابين من تم نويساندية يعني مثلا انا از یک بلوغري كردي اي كرمانجي اي عولم بلوغر معناه چی يعني چی شهدنا بلوغر ده بلوغر قلتناك بإنجليزية يعني معرف حروش أم بيجن تشتي خود دنفيسيني أم بيجن وك بيرانيني خو وك تشتي دكي دفتر روجانا بيجن أري تشتكي ور يعني جدو حزارو حفتاو فرداي أف 16 سالن از بين از حروش دنفيسينم وبلكي 6,700 مقالة من نهات ده تشيبونه يعني از هر روز وك روزنامه كي وك سيته كي بدوزان اگر نه نخوش بم اگر پرو میوانه کی مشتکی پر مهم تونه از هر روز
دنویسینم yani ez yek ji wan kesê em jî nivîskarê Kurdim ku ev 40 salê bênabên min tim nivîsandî min navê توان nedaye مقاله خود ناف او كده ستريان توش دا برهف كريه هما اويا هي مقالة دني كتب غازي برتوكيه يانا اویا çend hebin اویا dora 65 heftê meqaleni ev di bloga min da yani 6700 nivîsê min hene yani ew proja min ê got dibêjim berî mirina xwe yani ez dixwazim ji wan nivîsê xwe yani negişa ama dusê cildên din çünkü di wan nivîsê min da bloga min da gelek nivîsên baş hene yani nivîsên ser edebiyatê nivîsên rexneyî nivîsên bîranîn li ser şiir zargotin em bêjin gotinên pêşiya tiştên kulturî mesela min top kirî ji devê diya xwe ji wekî din tiştanok yani çend rubrîk hene em bêjin gelek tişt hene ez dixwazim ji wan yani çend tişta ev tiştên rojane siyasî li ser tiştên polîtîkîn wana ne lê tiştên din tiştên qîmetek wanî edebî û siyasî û tarîxî heye ewana biweşînim çünkü ev ya tarîxeke diasporayê jî yani ne tarîxek min tenê ye tarîxa diaspora Kurd jî yani ez her roj dinivîsînim çi dibe çi nabe dibe zarokê me dibe millet bibîne yani çaxa çi qewmî ez çi fikirî me min çi kiriye min çi gotî kê çi kiriye ev ya secera min ê yani em bêjin dibe însan bibînin ez dixwazim ew ya di medya sosyal de di ew înternetê tenê nemîne bibe kitêb yani înşallah ez bikanim bikim her az mêzekim مامۆستا دناو مقالەی تەدا ئەوی کوتە بەرێ نویسان دیە قەت جوان مقالە هەنە کوتت بێژی خوازی مەڤیا و هانە نویساندا erê heye yani niha di salên heşteyî de yani ez ne zinarê xamoyê salê heşteyî min ne ê salê nodî min jî yani hem di warê fikrî de guherandinek bi min re çêbûye hem di warê îdeolojîk de û ev ya hin tiştê ku min di salên heşteyî de salê heta salên nodî min nivîsandine îroba min wî rengî nednivîsand yani em bêjin hin gotin hene hin şiklê rexne heye yani ne ku nivîsê min nivîsandine ez ji wan nivîsan poşmanim min tiştekî şaş kirî na lê min kanîbû üslûbekê din îro min ew binivîsanda min ê üslûbek di binivîsanda em bêjin min ê balansek di çê bikira tiştê di jî mesela çepîtiyeyê yani em bêjin ew tiştê ku min wexta xwe dida wan kitêbên Türk mi dikirî û dixwend û kitêbên Lenin û Stalin û mi perê xwe dida û wexta xwe dida yani ez îro bim ez nakim ez poşman bûm yani min ew wexta xwe mi da wan min bida tiştekî de tiştekî de fêr bima baştir bû hinek însan hene min li ser wan hin nivîs nivîsandine ne ku ez nivîsa xwe de şaşim lê îroba min ê wernenivîsanda yani tiştê wan مامۆستا سبێرۆژ ku tu bixwazî wana çap bikî bi wek pirtûkekî tu difikirî ku di binê wan da wek têbiniyekî bi eqilê xwe niha têbiniyekî binivîsê binê wan meqala da erê min gotiye min ev ya yek min di çend nivîsê xwe da yani min xwe rexne kirî ez yek ji wan kesa min ku min ev ya di 40 saliya xwe da min xwe rexne kiriye di 5 salî de min kiriye di 6 salî de min kiriye gelek tiştê min hene ku ana nayê bîra min yani min qala wan kirî yani çiba min çi wê çaxê kir îroba min ê nekira ya din ev kitêba min striyên me
سترین توش اره اویا بله. انا درکت د پیشگوتنا ویده از دبیجم یعنی من اف نویسین دویاده اگر من ایرو بنویسانده من بوی هاوی ننویسانده یک جعالی زمان ده جیهن ام به شاشی تیره هنه جعالی املا و گرامری ام بیجن از هنتشتا وها ایرو وها نانویسینم چند تشتی وها جیهنه و جعالی ناورو که ده جی هن نویسه من هنه ایرو با من بوی اسلوبی ننویساندم yani ne gün nevis ajwe nevise poşmanım ne az nahakım le min bu rengi ne gota min evya gotiye yani le min gotiye vek tarih min naxwasas bu guharinim çünkü min çi gotiye az inkar nakim yani dibe insan bibinin me do çi gotibu u iro az çi dibêjim yani rastkirin guhertin از اخلاقی نابینم دبی خوندوان دبی ملت ببینه 40 سال بره 30 سال بره نویسی مفیا 85 دست پیکری مثلا ام بیجن 35 سال بره زنار خامو چی فکریه چی گوتیه لانها چی دبیجه اوی گوهردنه و پروسسی دبی اوی تاریخ همونه از نخوازم فالسیفیکاسیونه از نخوازم و تاریخ خو انکار بکم تشتاكي اج تاريخ خو شرم بكم فدي بكم تنيه جروجا اسكت من ابي تفقري ج سالين بيجن حفتي وفرداي از كردم شيشتو بنجاب از في نابي مجالي دلمه از بخبات خو ب ديتنين خو از نپوشمانم از سر بلندم متم جبو من كردو كردستاني از کردستانی می او مهمه من هدف من او متشكري مش بو وكري اما مدوير ده من بلكي شاشي جيكرنه يا مثلا از فكر من قوتي وروجي من نويسان يعني مثلا چا مرف كان يك ستالين بباريزه ستالين باراستيه مش بو ستالين مدري خلكي اشتيه مبخلكه برچني شر مو نظام رزگاری و نظام چه پرانی سبیه مثلا سوویتی بود یعنی عقل ما هوا مرور ندکر یعنی از ویا پشمانم لی وقتی ده تشتی مکریه لی مجبونا دیس اجبو کرد و کردستانی بود یعنی وی چپیتیا مجی ام بکردیتیا ما حساندن یعنی نکو ام ما کردیتی رد کر ام بون چپ بالعکس ما خواست ام شپیتی ام و کرد و کردستانی شپیتی فیده ببینن چونکی واندگو تری گره ملت قدر خود تایم بکن و اویا جمعه امکانک بو ما دخواست ام ویا به ترکا بدن قبول کرن به ترکا و بدن خلق دنجی اره بخلق دنجی yani ما مستا پرتوکات هندک و رندک بله ناوی خوش کو گرتیه yani çima hindik var hindik? Nuha çend tiştemine yek cara peşi çağa az حيشتي دهاتم السويد من هاوار من استريح حتى داوي خنبكي دوسي جرام مخوند از بوم حيراني هاواري زرامه زمانك من اوياد وشا دارمانجي در نويسي دور ده از راستی روی که سرنویسه که هاتم هندک و رندک بوده ده هواره ده هبود تشتکی وها از نشاش بم بلکه روزانو بجی لادم هوار بو یا جی روزانو هندک و رندک بو یعنی تشتی ور کنو خوش تیدا دنویسان سر علم سر بویاره که دنیای تشتکی پیکنی نظام تشتی وها کیف همیشه راحت یا و رونایی به یا جید هواره ده بجوانا هر دایی که و دوره وک انسان میزاجه که منی اوه یعنی از مزاحه جهنک حز دکم کیف هم جیرته اویا تشتکی مزاجیه یعنی ام بیجن مزاح کاراکتری که انسان به انسان راه یعنی دوره تو
نکانی ویا بگری مامۆستا میزاد د جیواکا کوردستانی دا جیواکا کوردا زمانی کوردستان دا زعل پیشه اره لهن يعني هرما لهن آه. هرما خورت لهن هرما ضعيفه لبما زعل خورته اره میزا اره ایجار من د آرمانجه ده به چند ناوا دنویسان بناوی زنار خامو لاوکه بریوانی رشوی قرجداغی و سه ناوی دجی از باور دکم هبو ایجاد هر ناوی کی متشتک دنویسان جبر گوه دمه حوالین می زیده بکرمانجی بنویسین تو نبو ایجار جبوگو آرمانجی نبی تنه نویسین سیاسی من تشته پیکنیجی دنویسان من چیروک دنویسان خمیشوک ام دبیجن ایجار من او تشته پیکنین فلان دورا من او یاد کتابه که ده وک هندک رندک متوب کر و کتابه که آپا که چاپ کر دست ساده و بی ویا هناك تشيروكي من ودمي من ده كوفارين هيفي وهيليني ده زاروكا ده مالفرا درخست من دور ده زبركو من قالك تشيروك زاني بون تشيروك زاروكا تشتك اوكي من وهابو يكي تشيروكك مثلا ام بجنبا ما بقوتا ساعتك دريج باجي روجادن من كانبو او بقوتا مش بردكر يعني او حافظه مع قاس خرطبو من قالك تشيروك زاني بون لما جي من دوان كوفرانا من قالك تشيروك نفيساندن ودورا من او تشيروك من د كتابه كده بناوي انتولوجيا تشيروكين زاروكا من بري اباكي تشابكر دورا روبلي او تشابكر وورقرك من هي جا سوسان تامارو بد دلي خو اوي از باطموي از باطموي ده كتابه من هي يعني بله ما مستت 2013 يجي طريقه تمزانت دمكي كل سركاتيه كملا چه فدراسيون كمالين كرد لسويد كر راست چما كرد ويجي كاري ويروجي روشا فدراسيون ويروجي يجي او ويروجي ايروجي ايرو چه فرق هنا واندا يجي چه كان برواندا نوع شغا ام هاتن فيدري 1908 ده ام چند هوالين بوليتيك بون بري ما چند هوالين ما لفرابون كوملا كوان هبو وكوملا ريا آزاديا özgürlük هبو وكوملا رزقاري هوالين رزقاري لفيدري محمد وزون وشاغل لفيدري بو شرف خان جزيري لفربو اشرف اوقومش وشاغل بو وان ربو وهوالي ماجي كيا يزول محمود شخمان اوجي هوالي مال فيدري بو و ريا آزاديجي صالح إنجا وحنيفي يكبو كوملاوان هبو إيجار بيشتي أم هاتن في دريه چند كسي يعني هر حركتي چند كسي دن جونتا هاتبو رفيان أوروباي هناك چون ألمانيا هناك چون ولاتين دن چند كسي هاتن في دريه اف كادرين أم هاتن فير ما قوت ويدمي أم تشتكي مشترك تشيكن يعني همو كرد دبيت بلاتفورما كردا قشاها يعني نكوملا منو كوملا وي وكوملا اهادن برا تشتكي نتوي ملي برا همو كرد دناف دبن يعني كردن روجلات كردستان روجلات جي اباشور جي وارو جواجي افكر بو سبب كو ام فدراسيون وقت ما هندك مايا نا وقت ما محمد تمام دبل ام 5 دقيقه يا 10 دقيقه جوان اي باشا رجاب بكن ام تشتيقه هنا كي توب بكن باشتر دبل اي باشا يعني ما فدراسيون تشيكر جبونا ام كرد قش ورم باهف ببن هيزك وبهفرا كان بن في دري دنجي خو بلند بكن و علي كارياج كردارا بكن وام دبي واريدا بسركتن
یەک ئەف بوو سەبەبێک و کوردیژی پێشکەوێ ینی مەسەلا ئەم bi سۆرانی فێر بوون سۆران کورمانجی فێر بوون ئەم کەتن ناv hev me bêtir hevdû nas kir yanî tiştêk ku li vê derê li Swêd çêbû bû tiştekî nimûne ji bona welatên din ji bona derê din jî hem duwarê weşangeriyê de hem duwarê Kurdî de û jî duwarê rêxistinî de Swêd bû welatekî nimûne welatekî pêşeng. Belê. Wergera te pirtûka Îtalî Belê. دوێ da tu dibêjî ya jî ew navê pirtûkê wisa ne bide dû dilê xwe Herê. ji ew karê ku te kiriye hetanha û ew gotina ku tu dibêjî bide dû dilê xwe çawa li heftê Li heftê çawa li hev naye yanî însan dil çawa tiştekî nexwaze meriv nika bike yanî dilê min tu carî bindestiyê bê welatiyê qebûl nake lema ez di nav tevgera millî dem ez însanekî Kurdim dilê min tu carî axaftina zimanekî di qebûl nake lema ez bi Kurdî dipeyivim ez bi Kurdî dinivîsîm û dil yanî dibe meriv dilê xwe nexapîne yek carna rişma wî berde yek carna hinkî ragire ama mücadele netîce bi dilê meriv bi dilê xwe dike min ew roman xwend bi Swêdî gelek kefa min jê re hat nû demê Firat Cewherî ji min re got wergerîne ez ê biweşînim min wergeran nikir kurmancî dûre got ez nikanim min rabû da dozê wê çayê hevalên dozê li Stenbolê ew weşandin bi Swêdî navê wê Gordît yer tatilê dirdeyî Tirkî nizam navê wê nizanim yüreğinin nizam çi lê min ew ya kir bide dû dilê xwe yanî tam ne sedî sed motamot tercuma Swêdiyê bes yani aynı manê dide yani bide dû dilê xwe derê te tedbî ku her wê derê na tam tercuma wî ew e yani ne ku xweş jî baweriya me xweş jî yani belkî Danimarkî jî hebe meheqeq yani meheqeq heye min nedîtiye lê ez ê lê bigermîce ya ez ê li Kurdiya wî bigermî dî li Danimarkiya wî nexwînim xweş e tavsiye dikim belê mamoste em hatin dawiya bername xwe û diwarê weşangeriyê de cenabê we zaf kar kiriye em dixwazin carna dîtinê we pêşniyarê we têbiniyê we rexneyê we eger hebin yekser me pê bihesînin kesê mîna we ku ev qesa دوی واری دا شارزایه ام تخوازن جه سوده ور بگیرن و گوتنه وی داویه اگر تشتک هبه که هنج مرا بیجن فرمون yani ez yani ev hevalên givî karî dikin hevalên pakê û hevalên çarpelê tarîxek me bi hev re heye serpêhatiyek me bi hev re heye me bi sala serê çel û pênc salê em bi hev re mücaderakê didin ez gelekî wan ji nêz ve nas dikim hinekî ji dûr ve nas dikim ji ber vê yekê ez terka hevalê xwe nakim yani em bêjin hin tişt ez wek wan nafikirim ew wek min nafikirin lê ema bi giştî ez tim bi hevalê xwe ra min tiştê ji destê min bê ez alîkariyê pê re dikim ez hinkî merivekî zêde nayêm kontrolê yanî dikanî diwarê siyasî de zirarê bide hevala ez dibêjim yanî ne divê manî wekî di ama çiş destê ez ji bo çarpelê dipirsim mamoste ez aliyê dinê napirsim niha behsa wî nakim wekî dijî mera şarbê çiş destê me alîkarî bibe ez bixwe wek program çêkirin filan wa na kêfam jê naye ez bîsînim ez cenabê we dixwazim eger di bernameyê me da ya jî ewkê me da kêmasiyê hebin zêdeyî hebin pêşniyarê we hebin ku li ser wan tişta carna ji me ra
پیشنیار بکی بیجی ما اشار بکی اما که خوش بن و داویه دا گوتنه و هنن گوتنه خوشی بکن ام برنامه gelek spas ji bo vê sohbeta xweş bêguman tiştekî ez bibînim ez dibêjim yani ez ê ji wara jî binivîsînim bêjim hûn karekî baş dikin yani meriv ev ji destê me tê em kanin viya bikin divê meriv bike yani neku li mala xwe rûne yani baweriya min çi ji destê meriv tê kî kanî çi bike ji bo vî milletî li dijî hêzên dagirker li dijî vê zulmê divê em bikin yani tiştê ji we tê tiştê ji me tê ev divê em bikin ez we pîroz dikim بله بینرین چارپل مدیا ام جارکتن سپاس گلک سپاس خو جبو رزدار زنار خامو دکن و خواندنا ما قبول کر و تبلی برنامه ما بو اما هر هفته روز چهارشنبه بوی ناوی چهارشنبه و بخیر بوارابن ام هیوید کن نفشانو کو گوتن و اخافتنن رزدار زنار خامو سوده ور بگره جبو وان ببه برهمکی جبو وان ببه تشتکی که سبه روش او شاشی او خلطی او تشتی که ده ریچا تیکوشین ده هاتیه سری ما برانه سری جیلانو و جاردن سپاسی وتکن ایوارا خوش بمینند خیرو خوشیه ده حتی هفته یکی دن روژا چهارشنبه